Abusha makwa ba de ba la media Ghana. Se na di kan hwe me so be subscribe, be like no abo notification bell ne so. Se de be ya da ne drop new video and the first person na won sa be kan no hu de ekoso o wiase mu afa na nyina. Na no be do ko NDC akache the national chairman of NDC Asiedu Nketiah, the general mosquito. And I will copy him with UTV. Na hosting Bisano and someone a course so our Ablikuma North, Madam Hawa Koomson, I your bullying MPP for your boobing pre-prebino. Ebisano Wasem, no can Wasem say, dear course on the day, and yet and famra pine so. Boys say yes, I know, or say she says our boys Nina, near 2 women, Nem Marano, and Numudi, or course to us can say, Sa semi copy a year Sam George Nijata, also ye, no so eka say, a year Madam Hawa Koomson. Die atono no kama ene ni di dabi sisiano we ye statement and that's what kasasa a woman say emre bi atwam ayawa so west wogon die si wo ho no ma ye bo na sum no a woman say ya bono but sa atam no opposition sisiano or power ene say o sanzo ye minister in the sense of the emotions kasa or so kasa to say obi a woda doma no or kasa amadom e ma wan kasa with onwa ne personal interest into the kind of the condemn say one kasa ye yankwohwe emra na interview no ekoso why penny na why chairman ma party element bi wo party mu a wo ye omusian ha Koomson no oye sei nti ase odisa na wo be kasen you're wrong because democracy no a man obia kwan say ono na or exact punishment apart from state for crime. So it is a obia boy sumunda kurano na ne usu kobono bia munyina ma ye bone enti untimi mfa nye justification say obia ye say metie minua Sam George no so kra threaten say we are just the beginning numne and that me gidi say ono aye victim da enti uputu ho into ni shoes a ebi a obeka say odika but o minister of state ne so enti o kasa ese o kasa as minister of state na otimi overcome one kasa feeling no ya me anu abu masum sa say yesu kra say be edu ba bi no okomre yemu ekobo na se nua odruba bi mane ka se ebetimi a makuru anu ntwa no enti emotions de to da bi a ebeba amo aka se mbi before we be realize but I don't think say and only the way to solve the problem and unti no the SSA and say call on the state agencies to do their work. And be na make always. All right. Say state agencies and there. Now, but be a state agencies a juma enkoso no are in respect of criminal prosecution and only lead to instant justice. So, who say obi we are there na manfo to aguni so awi omunku no mumono pe. Sa society now nim say criminal justice in yajuma. Omu nigidie wo mrano enu ntino ye nyina ye mfa gidie nhye mra adwumanum na ye mamra no enye na adwuma na ye ka say effect me dia ene mra nya adwuma me wo right say me respond by effect me nya dia ene ye mfa mra nya adwuma society ye build society enkoso krawa kase han ena isi no nya de nti isi yesese ofri ho nti sakasa bi sa no so na mamo nkrofo no ne say ya anya wide na ya yankoye vigilante wo ho no mo anye ya isi betwa fufu afa yetiko ahye ye nu David. In fact, the Abba Kura is Ikaho. And I'm an ambassador. How? Because I'm family Yajuma. And me, one family Yajuma. I would this would the share. Yamra will say, well, you declare resource. Our polling station, we are. As a court to meet me, assign a daneno. So, Sana Yamrano. My move from 92 to date. I feel last year you declare election results.
isi no a ono an officers ye declare results no ono asan akọ tena ho aka say me officers no say ye share wo na wo declare nti ye nkodane be say 9 constituencies results ho na asem nyina free because any emra bia mu in that instance and Kobe the Obeka say in that instance because a representative na wo ho a wa declare okay and the same is here wo hui e di bia di in all other elections apart from nano dia ya no really yes e den tina nano dia ni de oman fa animu that is the point anything na make say wo di mra uduru ha koto dia ne bodwe nyanya nche dia yemfa no kwa wo di sa e build society a nyi because say obi o say wa agency a wo mo agina ho wo di mo declare no wa san frɛ wo mo say wo mo ase wo mo declare no under duress nti masesa no eno na dey all these cases by because say you under duress ya what you do ni say affected party eno no dey asem no ebeko the appropriate they say forum high court. Okay. That is the law we know in this country. Okay, that's if it's parliamentary. If it is parliamentary, they make a say parliamentary. Okay. And until they share one more timi kotena hot time fresh say constituencies 9 be also ni nyina no ye nkofo no say under duress nti ye twa ye san koye recollation ye san koye that is the problem. A honest start here. I see. So, and until no senka womo edma kwan say okay affected aggrieved party bia emfa procedure no so a ka de ba yi nyina bia ma. Okay. Enti eno eye easy for adwuma no a me complain hu da bia no. Nti me de wo ya de na eye papa me wo aban mu me wo position mu eye papa eye bone so a me wo aban mu me wo position mu bone eye bone na no abrekumade ya na o mo kan say NDC for say electoral commission ya de wo mo ye declaration yensan ko ye rerun ni electoral commission say ne o yes ama say du Nketiah satisfy ni eja no ho na who told you so because say obomasum na da bia o so be bomasum du na wa outside ba say du no mate so abanso a enti na wo say me nko kamfo say why ade. That is to say o call a year initially say so mo kono da so gina ho me gina wa because bibi dia che say wo mo adwuma nso ani enti de by bebre because say amanfo wo gidie wo commission no mo a eno ankasa acted to dampen some motivation to resort to other means no. I see. So enti the gina no say no one say resetting the country no and now resetting the state institutions no interlinked. Okay. So enti o seti menu miensa na uja third or fourth wire onye hwe enti we must begin where we have begun yentoa so ne reset these things nyina nenko because sa violence ni ne manema nyina interlink support for because woni omo issue kai last time bia obaye moko hyperka yesi wakosre ebisa o se maame no se uba ase niama woni ne ye ho mebisa na se o mesere ye mesere keke o se makosere na usu ni masama ameka na o se masere nti ema omunya perception se ase wo mpe yisi for na se bada mesere wapam right tell why ya mesere wapam then I just said you know what we say if you and yes I o madwen be your na me say we we Asiedu Nketiah no on pay asem from day one na mimuna kire wo ma na nka me pe wo ma asem nipa o sire kire no se wo mpe ma asem enti nka me nkomu na nkire wo enti the mechanic say nipa no so ye onua o ye wadamfo wo de obia oni manage mensa enim say
na madam for pa no before your point no man be bisa ni kunu bisa everybody so aye ho me na me ka kire wo okay so madam for pa ba madam for no na ye de adwuma bi ama na onye nu yi a me ntra ho nka se wo ye madam for abusua me sam akwa ba sene yete no owura Asiedu Nketiah na yate nenum asem no papa de wo kan de eye se awase sampofo ne yechi wo mu wa condemn ne ni jata eyeye no wa ya de ne mum mi bisa o sa boys no enye mo mo members a enye mo na mate wo bi efi se me ho video bi enam social media ne so a enura ya boys ni bi e de abeto wo se omonom ye metro men ti wo masem ko masem ye metro men e de ma NDC na de esi wa Brekuma North no ba ko se senka eye wono a enka madam Hawa Koomson obebu ni mu mienu na o mebisa wo se obebu ni mu mienu no ubu ni mu mienu anka wo so ubegina he ye kasa asif se oman na ye dia ye kasa asemmra ne hye ne yensem inti Ghana fosi misa mo se oman mu ye wo security agencies wa ha se ye wo police soldiers navy and de keka ho nyina ade inti ne ye wo san gofo we nyina na mo san so wo meto men ayabom ho ban inti mu ni gidie ewo police for ni soldiers for so betuma abom ho ban ana president ko ba bia soldier ni edi nachi se mo ankasa person ko ba bia police for na kam soldiers for abom ho ban Brekuma North na police for bebre wo ho e ba ne se na masa kofa metro men ma training wo mo omo na e kan onya me na me kan omo training wo ma omo mo so omo ye soldiers kan se metro men emam enti wo ye pani wo party mu wo kasa e kwa akiri sankofo wonum nyina no monhwe na mo no mo nkasa efiri se okomoto aso akasa ka se eye de esi wo Brekuma North no na enye Hawa Koomson na ohwe no nemum okatachia frifa wone abronye DC omumi na no mohwe wo mu na nso ma amande Hawa Koomson de obeto mu keke na o masan ato aso ka se okatachia frifa gin hu di se wo ye bema onsi akwatia by election ye hwe de besi wo ho we I believe say video no when bia unya bi ntwe ya ene Ghana for some aso nte say video na trend no boys ne keka ena so wo ye bema wonsi wo ye be kire say ye bema say no dey na wo ka fa ho samo pasumdue samo se wo man no ba so mba ye wo man ye na say no mu nyina mo boa mo man na kone nim ye then stop the boys some metro men no you should stop them na saa niema no mo peso mo ye no mo de basabasa ye be basa by election na be koso akwatia no o mo njai efise se ba mo ndisi fo de bom din mo se mo party no ene to travel party ni nya basabasa party ni ye ntitimu mo ye nkaboma se no me mate ase His Excellency John Dramani Mahama wonye NDC fo de abie mu wo yo mani nyina dia so yo mani ni dia ne ade bia koso wo mani mu so yo mani nyina dia entase ye kase we ye MPP ni we ye CDP ni dia wo se ye bono ye fire ye say from metro men na omudi achi na so obi ya hwe a ye nso aye hwe obi ya ka ya ye kekeke no sada ne yemfante to man reset na John Dramani Mahama His Excellency okan ye no enya no na ekoso no indi sa Brekuma North de ekoso se mbese be koso biemu akwatia by election ne dia stop the metro men omom na mo keka se omom beko na do ebe ma no omra na okatache fifa ye no aye be ma omra ho no stop them na emfasumdwe ene perepere ye emfamra abusua haya ala media Ghana insemi wadwe nkyerɛ wo hote sei fato comment section we ba mekenkan edi amount